Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion, do ju tregoj një projekt fantastik sot. Ndërkohë që unë e prezantoj, mbas meje është figura, që të kuptoj më shumë se çfarë do t'ju tregoj. Do t'ju tregoj për jetë të haruara, për fotografi të humbura. Të gjitha bashkë rikthehen në dritë nga një fotoreporter, nga një fotograf anglez. Fotografitë janë shqiptare, janë të njerëzve tanë, janë tonat. Thjesht I kemi humbur në vite. Por me sa duket, është tani ai, Robert Hakman, që ju e njihni në Dritare nëpërmjet emisioneve fantastike të turizmit, që sjell këtë projekt fantastik, që ka mbledhur fotografitë anonime të periudhës së komunizmit, imazhe që dikur ruheshin me shumë dashuri në albumet familjare, dhe sot ndodhen në tregje, në dyqanet e vogla, ku ai shkon, I mbledh dhe I hedh në këtë faqe Facebooku, që quhet Njerëz të humbur. Mjafton të shkosh në këtë faqe të Facebooku dhe të shohësh gjyshën tënde, nënën tënde, babain tënd, veten tënde ndoshta. Është shumë interesante. Por për më shumë, unë do ju tregoj sot nëpërmjet Robert Hakman. Robert Hakman, mirë se erdhe në Shqip. Mirëmëngjes, Rodina. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmbrëma, mirë dita nga të gjitha gjuhët nga Londra. Po dita. Dita. Robert. Më fal, nuk flas mirë shqip, unë flas me anglisht. Ti flet mirë anglisht, okay? Po, faleminderit shumë. Robert, pyetja parë, si nisi ky udhtim? Po, the photographs I really found by accident it going to different shops and antique stores. I found a lot of Albanian photography from family photo albums that had become separated from the families, and these were everyday moments in people's lives, and many were beautifully made, and they're completely detached from their owners. And I felt immediate sense of loss, a piece of history disappearing, a connection that had been broken. And each photograph was quietly waiting to be remembered. So I thought it was important to bring these images to light so people could view them. Okay, atëre, diçka më shumë për periudhën që I përkasin të gjitha këto imazhe dhe çfarë tregojnë për kohën, përveç se për njerëzit. Çfarë tregojnë imazhet për kohën? Yeah, most of the photographs come from the communist era, roughly most of them between the 1950s and the 1980s, although I do have quite a few before and after those moments. Mm-hmm. But it's specifically during this communist time that photography was mainly used as a propaganda tool. But here within this, what we call vernacular photography, that's what us photographers call this, found photography, is where you find history. It's undiluted, it's not corrupted by state propaganda or ideology, although you'll find elements within it. So it's more of a documentation of the people by the people. And within the communist framework, I find that very interesting. These are everyday people in ordinary, everyday settings. Weddings, school portraits, picnics, military service, a lot of people taking photographs before they start their military service, which was like a rite of passage almost. A lot of seaside holidays, in Bregdeti, near Durrës, or Saranda. And all these fragments let us see a piece of history through the human eyes that took it, not through the ideology of the state. Robert, disa nga këto fotografi sjellin kujtime të forta, emocione të forta, të vështira. Si e përballoni ju këtë përgjegjësi? Yeah, that's a very good question, Rodina. It's something I think about a lot.
I've been collecting these photographs for many, many years now. I've been traveling to Albania now 25 years. And as a lot of your viewers know, I'm very interested and fascinated in Albania, its culture, its history. And being a photographer, I'm also interested in its photography. So this responsibility is something I think about a lot. You know, these images came from a time that shaped everyone differently. Some are memories that are joyful, and many people have memories that are painful. So my aim was not to judge or reopen wounds, but to try and understand people during this period. I want Fotografi të Humbura to be a respectful place where people can share memories in a caring environment. I ask everyone who visits the Facebook page, Fotografi të Humbura, to write thoughtfully and to remember that every photograph shows a real person, a real life with dignity. So it's one of those things that I've had the images for so long, and I've been wanting to do this on Facebook for some time, but to do it too early would be too fresh in the living minds of the people that are in the images, and to leave it too late means that we wouldn't get the information that we need for these images to come back to life and to tell everyday history. So I ask everyone that visits the page to be very respectful of history and try and write in a thoughtful manner. Po, ndërkohë ju doni që të identifikohen gjithashtu njerëzit dhe vendet në këto imazhe. Keni të rëndësishme apo jo? Yeah, it's one of those things that as time goes on, these images become more and more important because they show history. The history of photography, I mean, Albania's got a very rich history with photography, and with the Murubi Gallery being one of the central core elements of that. But the history of photography is also, you know, in suitcases under people's beds. It's in photo albums tucked in attics or in the bodrum, in the basement of houses. It's the unfound imagery, the everyday that really is also the history of photography. So it's important to catalogue these images, to identify the people in them and the events in the images as well, to help understand the greater society during this period of communist history in Albania, which was very controlled by the state. This is one of the few times where individuals can express their everyday lives without the interference of the communist state. So these images are a very important part, not just of photographic history, but also of history of Albania. Sa fotografi keni mbledhur deri tani? I've probably got maybe 1,200 to 1,500 photographs so far, and I'm always collecting photographs when I come to Albania. At the moment, there's about 600 images up on the Facebook site, Fotografi të Humbura, and I invite everyone to come and have a look and to share these images with also elderly people within their family, so that they can help bring this archive alive, because really it's the participation of the Albanians in this archive which will give it life, that will breathe life into it. So at the moment, about 600 images up on Facebook, and there's another couple hundred that I still have to put up, and then it'll be ongoing from there. So even though you visit the site now, come back and visit it in a few months' time and you'll see new images up, and so it's an ongoing process. Nga gjithë këto imazhe që kalojnë, imazhet të cilat gjenden të gjitha në faqen e Facebookut, Fotografi të Humbura, çfarë ju ka ngelur më shumë në mendje? Cilat nga imazhet që keni mbledhur? Yeah.
There's so many that there's so many different types of imagery. Like I was saying, weddings, military service, Bregdet, people going on their holidays. But some of them that really stand out for me, I've picked a few out. I really like this. There's some of a wedding that I have that are very probably taken in the pre-communism maybe, or right at the very beginning of communism. There is no written, no writing on the back of these images, so they're completely lost as to who's in them, where it was. I presume it's probably in the north. And there's two images from this wedding, which makes it quite special. Other ones are family photographs taken in studios, like this one in Korcha. And here I've taken the writing that's on the back of the photograph. I'll pull the photograph up here actually, so you can see on the back there's the writing, and each image is archived on paper and stored away in my archive. So here you can see the actual names of the people that are in the photograph. So we have the names, but not the story of even when they went to the studio and what happened that day, if they can remember that. Story of their family members and what they did with their lives and how their lives were lived. This is all very important to Albanian history. So there's those of the weddings. Another one that I like a lot is of these women in Durrës in 1979. There's a group of ladies in front of what looks like a factory, and they're probably having lunch, I presume, in this field. I mean, a lot of it's presumption that they're having a lunch there, but if someone knows anyone in this image, or if someone is in this image, they can tell us exactly what's been happening and what that building was, and their lives that were things that happened in their lives around their work. So it's a very extensive archive of different social interactions. Mm-hmm. Ndërkohë, Robert, si mund të ndihmojnë njerëzit, si mund të bëhen ata pjesë e këtij projekti që është fantastik dhe shumë njerëz mund të bashkohen? Yeah, how can people get involved with this? It's a Facebook page, Fotografi të Humbura, and where I said I regularly put these images up. So check it out today, and if nothing there you see rings a bell, or you can remember anything, nothing there relates to you, come back in a few months' time and you'll find new images coming up all the time. So, and just leave a comment that, you can leave a message in Facebook. So underneath the image, you can write something. If you don't want to put something particularly in the public box where you write, where everyone can read it, just direct message me in Facebook with the number of the photograph and tell me directly through direct messaging in Facebook if you don't want to put something there for the general public to read. Any contributions by people such as identifying the place, even if you don't know anybody actually in the image, you might know where the image was taken, or buildings in the background like the women that were sitting on the field that I just showed you in Durrës. What was that factory? What were they making there? So anything that you know within that image is hugely helpful in bringing this archive to life. Like I said, the only thing that's going to make this archive breathe is the breath that the Albanians themselves put into it. Shumë faleminderit, Robert, që na ndihmon të kujtojmë kush ishim, të krahasojmë me çfarë jemi. Shumë faleminderit për këtë që bën. Është vërtet Marielle, Radina, thank you very much for this opportunity, because, like I said, it's the Albanian people that are the real heroes within the image, and the real heroes that are going to bring this archive to light and contribute to the photographic history of Albania and also the history of Albania itself. Thank you.
Atëre, unë dua të falenderoj në fund të këtij emisioni edhe një herë dhe t'i kujtoj të gjithë atyre që na ndjekin, që ndjekin Shqip në dritare, që mjafton të shkosh tek Facebooku, ndërkohë që unë ndahem me ty Robert duke të falenderuar dhe duke kujtuar gjithashtu që do shifemi në verë, sepse kemi të reja për emisionet e turizmit. Mirupafshim, faleminderit. Ndërkaq regjia më ndihmon. Bye Robert. See you. Pafshim, faleminderit shumë. Faleminderit. Rikthehem, të lutem regjia më ndihmo me faqen e Facebookut. Dua kokën e faqes së Facebookut dhe pastaj e mbyllim me foto për të kuptuar ku do shkojnë njerëzit. Ja ku është. Kjo është fotografi të humbura. Mjafton të shkruash këtë frazë dhe do hysh në këtë faqe. Aty shikon këtë foto dhe pastaj janë pafund, janë shumë, janë fantastike. Aty mund të gjesh përgjigje për pyetjet që ke. Mund të gjesh shumë përgjigje. Ja se si kalojnë të gjitha dhe na kujtojnë ato albumet e vogla që dikur I kishim në shtëpi, ka njerëz që I kanë ruajtur, ka njerëz që kanë ndruar shumë shtëpi dhe nuk I kanë më, ka njerëz që I kanë hedhur, ka njerëz që I kanë shitur, falur, më saktë, sepse për të shitur nuk besoj, por tani ka ardhur koha që dikush I blen, dikush I mbledh, dikush formon atë puzzle-in e madh dhe një historie fotografish të cilat tregojnë kush ishim, çfarë bënim, po e tregojnë përtej propagandës, sepse në fotografitë private ka një lloj censure, në atë kohë ne dilnim në fotografi enkas, po gjithsesi ti arrin të kuptosh atmosferën e kohës, sidomos në ato çfarë kanë të bëjnë me dasmat, të cilat ishin fantastike. Ketë shumë çfarë mëson në këtë faqe, fotografi të humbura. Kështu që mos e humb kohën, por hyr me njëherë tani në këtë faqe në Facebook dhe bëu bashkëpunëtor në këtë projekt të madh të fotografit britanik Robert Hackman, I cili tashmë po punon në këtë projekt me Shqipërinë sigurisht. Por në verë do të rikthehet përsëri për t'i kushtuar asaj që bën kaq bukur, ai sjell turizmin shqiptar për shikuesin anglez. Kudo ka qenë Roberti dhe ka treguar në anglisht, edhe pak në shqip sigurisht, sepse ai mëson shqip, vazhdon mëson shqip tani, aty kanë mësyer anglezët. Kështu që kush e di ç'vend të bukur ka për të treguar kësaj radhe. Falenderoj edhe një herë Robert Hackman dhe të gjithë ju që na ndoqët dhe tani do të ndiqni këtë faqe. Follow fotografi të humbura në Facebook. Faleminderit. Dhe regjistrohu tek Dritare Televizion dhe Rutina Xhunga, janë dy kanale të cilat të kërkojnë ty, sepse ti ke nevojë të mësosh gjërat e reja dhe këto I mëson tek këto dy kanale. YouTube-i, ku ne ndajmë shumë çka me shqiptarët kudo janë, në këtë rast edhe projektet e tyre. Faleminderit.